betche de kaya na kwanta dem ma kwa medila wa family abema kwa anka na nim se lab bi wo kumasi ya no wa etwa ebi mu no kwasem se ho de test na nya de se oferie sawa ko hospital na doctor na ka cho say ya de se wo mojem ana wo wa be se o mi se wo ya de se wo mojem ya de to se typhoid afa hepatitis B and C diabetes e yesi twa de cancer e to ni petri mu ye ye fun ana fo be mem ana fo be kwa na be bo mi ya de na wo bi ana fe ke kaye ana HIV test apesa wo ye ni na no wo betumi ahwede ama oba wonye na apesa wo ni sa ko fa wo de yi abafa no ye tafo ana sa na nai afa wo pesa wo mi se ba ba wo no yo ba na se be ma ni na mu wo ye menstro fi se abedila wo ye ni wo di da if you want moko abei on one kwtia or what be na wo dey to faba e ku so dan what atanu ara be na say ni ga wo tumi dem ama akonfo kwa bu ni da ye ni ewure mu akowia no some of the kaya bo amane so do a ye be frɛ wo 1 o'clock time no wada roma kechemu bi awo bi awada o mananka wo so di amaye mo friend me secret ana say o de me to ye be frɛ wo fidie no so no wa fidie no so no wa be kana asɛm me so me ti akonya so ye o kan nim sa e so di ka frɛ me as o no bi a frɛ me apama chawo no me so o mra na ye de no adu wa frɛ wa pa o chawo wa frɛ me apama chawo no I don't know what friend up on it. Obano na kitty sa trouble here. Obano de kitty sa trouble no. One more branch and chance that now would that no. Let's say political by it. Pins of I know my please only look at you me matching you. Me that out of thing. Then I will me that out. What is the second album feel so becoming? Na me ma nkume. What is the job of feel so become? Why was it the business you about me feel because so man fear. Oh, I feel what they were so about baby sa wasem. Na what I know kuta west ya. Listen here no. Wakwa almost 2 years ni. Say wakwa abura kome. Me friend na minya na odon so on friend me 2 years ni wasan me atana wasa be pem sa abre. Eti me san de call. Na danfo ba ko say me sre na ala e friend Mr. Yanfo. Wa mu nyina me kasa nyina wa mu nyina etie. Waka kire me say watinti wa de na ya de se bia soja ne sibi kasa no say why dey why busy wo yesei wo kan wa de atoya wo kan di se wo dwane sei wo dwane wo nkokọ awa na yere ho abetifi wa free bibi wo me ho be 2 years ni won si ho ti wo ko so ankra me 10 good years bibi wo me mu de na de no ba ho our wedded wife now we done ya be she baby bro after 10 years and also coffee or wedded wife na yere no wa half time aba wa say wa kwa yaba wa kwa homeji mu ntie say ya pension na be fi debi me ntie say be say wedded wife wa ko she kuro bi e de baby o mem for 10 years no ba twembona 10 years after 10 years we dade asa ko she oyere ho me pa chan so baby we me de kuro ne ho pa enti onya pension no ba ho na obi hu ti 10 years won share na yere pay wa mesra na pay wa ma ne nchen pay wa mon komo fu so ma hu so oyere oh ma me ba cho me bi sa wa se ne wo ma na ne ma no e de yere ne ja ne ma no 6 na wo share ba ma hu se na busuan fo kakra da busuan fo me bi sa wa na me ka se bi bu me ho no no ne na yi ba ko bai the busuan pani ba ku de che so ba ti onu so be chat so ni yere sama wode na jai na ma me be 5 years ni aba ma na enya pension o ma da na so 10 years o no wa na te ho e ba chan tene no ti me ye me ko ba Samsung social media networks nyina me chia wo the kumpala is kumpala in here. Someone senior first ko na abaka say mu na chena mo fa na me nim say na posting forward dom sa so for na me nim say posting forward dom sa ya so wo do mo ba ye be che wo no o ma che wo I restaurant be I don't so ni asem yo ya wuru wa feedback ni enko yes ba be say enra ya ta fi kase so na asama pia na ya ni kasa mo abran
aberanteɛ bi a wɔne ne yere mienu nyinaa ba ɛbɛbɔ obi kwadu yɛ wɔ sɛ yɛ anapɔsifo anim ni wɔn ba yɛ ne tiri so biri di sɛ yɛ bɛkyɛ aberanteɛ na ada yi a obi adi kan aba bɛbɔ wɔn amaneɛ sɛ wɔkum ne yere na wɔn kɔ akɔkyerɛ wɔn kɔ yɛ n'akyerɛ na aberanteɛ ne ne yere ne nyinaa adwane wɔn adwane a afɛdi aha ne yɛ ba bɛkyɛ aberanteɛ no ebi sɛ yɛte sɛ wɔyɛ pa ɔkasa ɛno a Auntie Naa sɛ da efi a mímẹ́ ni wọ́n ẹ̀yẹ́ mi ẹ̀nà mi buabuwa wọ́n a wọ́n yẹ nfumsoɔ na mo kɔ ma kye wɔn ano ɛba na mo aba bɛkyɛ wɔn dɔm akɔ eti mo nkɔ na mo kɔ duwa na aberanteɛ no mo wuru baabi a mo bɛ wunu no asa mo kye no no na mo akye no edi Auntie Naa ma polisifoɔ ni yɛ kɔɛ sɛ wɔn tena se mo kɔɛ wɔn kɔɛ ɛda sɛ wɔn ankɔ yɛ pɔ ɛna ne sɛ wɔn tete ɛsɛ wɔn sɛ wɔn kɔ na fa akɔhyɛ ne yɛ sɛ wɔkɔ ka ho asɛm ntina menim eti wɔn na mɛyɛ me ho ade na ɔde to na danfo n'anim sɛ wayɛ wedding nti ontumi nya me ho ade so ɔne ne yere na atwi so pepa acha ɔne ne yere na wɔ hɔ 2 years enuane a wanoa manno ɛne kɔkora na mahwe asɛ na mabu yɛ frɛ fie ne maame ne yɛnya no ne ɔka ne sɛ ne ba no ɔkɔ na adwuma akɔdi ne pa ɛtiɛtiɛfoɔ pa no adeɛ nso ne yɛsi yɛ no no right fasten your seat belt ɔyima yɛ moata sɛ wiei mente unka o ewie de boko ye bi kakra bi ka hono mani abre ewie de boko antete ewie de mba hanu ma minkuta ne bone me ba ne Ramford a obobo o asama de friend akala me de ama asantoa na me ba he emle kakra ne me ba no asuo mu na de ne kɔ ball me ba ni ball pa ti wo fafo ba asem ba fa akora na me se me fa wo ma no na me wo me ba me se de ɔte on pa aduane ti me pesa akora ne betwe no ho ti me wo hon ma no sa de obi ba na me se asuo da bi me ba no on pa aduane ti ma ne nkɔ enti wo se me si akora ne nhila kwan obi aye wo se me si akora ne nhila kwan Auntie Naa ne se me si akora ne nhila kwan obi ni won ma wo ne ba ba ka se wo si akora ne nhila kwan ante minim se de me ba ne tie me wo akora me onu nufu ba ko pe ko pe si akora me di twa nufu akora ne fi ni kro ba mi la on pa aduane ti minim se de akora ne tie Auntie Naa me wo ho na akora de odi akora ne call stadium no ko hu enklafo en wasi ma ye be ka kire wa wo Ramford nkɔ eti aye bibia wie eti ma pene so Auntie Naa me pese obi bobo me be ye wa sama wo Auntie Naa na me pene so no minim se o mo de akora na ekɔ no wo mu kɔ obi Auntie Naa se wo ma nkɔ bi nti meti won ma na me ye ma hye me nti be 3 months na me de to me ba ne no ma nyina Auntie Naa me de akora no me de kɔye nti me na wo kɔ he no ɔkɔ mo de ne kɔ akra de so wo kɔ he ama sama abia se a wo kɔ yele kɔ bobo cheso ɔkɔ academy ni bi Auntie Naa school ni no o je school akɔ school no ɔkɔ ɛna ɔhɔ no kɔzo ti ɔkɔ academy football academy yo Auntie Naa ti me kɔi ti me trakem na me se esuo na me frages esuo no so ye hwan esuo no ye krom hɔ no mo de ball fo no nkɔ asamai ho mu ni mo bi a ye friend esuo no na me se agi me ti kam wo na hin fa na me kɔ me hu akora no o se ma ama saman abia senti wo so wo kɔ de am na obɛkɔ na ante Auntie Naa agi ne be kam ho ne ye kɔye ti ye kɔye na mkɔto akora no oni coach no na me se na me na me ba no no enti ma be hu ba bia wotie mo so yo ti Auntie Naa me de obi ka me ba ne paduane enti de ma ho di betu bia se calipo biscuit timi di dwa na me ko na me ba Auntie Naa kro ne ko ho de me fa se 3 years inde me di ho akɔ ne aba na se ya me yale pa ka me yewu ti busu mienu na me nko enti na me ti me ba na nkanti me free coach na coach ne mfa me free coach na coach ne mfa me free coach enti madam fo bi wu asuofia na me ko yi na se na me do bi lie na me se coach so wa mama ante me ba ne nka ene ya abu hu na me se si wo I say hey akala o ma me flow yes o ba no mo Ramford na football mo ne friend na akala okay o ma me flow no ba nam se junior ho te say o se ye nam se junior enti se me wu abete o se ma o se ha se de mo bi nye ko ji se coach so wa nam se coach me frɛ kra on pese o me ye dey me no be kasa enti yale me hia se me yale junior me wu kra wonte o se ma nya me ya ji me fu nyina Auntie Naa me se bebe me ba no wo no eye ti bi wo be 2 weeks na me nya ankra se me ba no yare obi o twem
Oye na me free coach. I'm the coach. Ya mate se me ba ne yale. Wo so wo yale se ne ho ato no. Me de kwa hospital ne ho ato no. Auntie Naa fedi me wo ho no mu. Se me yam hye me plekope. Se nya nkla ni biem. Tia me 10 o'clock Auntie Naa me yese me fa me bag. Tina me ba maso me baba ko se onkoto aduane mble me. Me se kofi wai. O se ma me wa bontim se kofi me ne me ho me ko toilet be 2 times. Ti kofi se de mate junior yale me sro bitimi ntena se kofi kan ho. Auntie me kuri ni ha. Ti me frɛ me kunu no. Nam se blow se de sie ni o. Blow se yi 10 million ma me se ko de be si bia. Auntie Naa me feel coach in 70k mo me bo was ma who insurance e ba nam say so say akra no what on insurance dey me ba be fa me ba was ma me dey akra ne ko hospital nam say me ba me dey akra ne be ko was ma me dey ne be ko say na coach no wa fa akra na ko hospital anadwene wo sim na me ba na no tama akra na dey ne ko hospital me ko en me hwe me condition me dey akra no angula akra ne any 3 days obewu Auntie Naa me jina mo so say so mo fa me ba fa ma me no me dia akura ne mami Auntie Naa me freeze them dia akura ba ye me ntena se e go 3 months ni e me ka se matras ya ye tro Auntie Naa na me din ko hospital me din ko chedo hospital ko di 2 weeks eso fia Auntie Naa me hwe me ba ne condition na me hu ni ye na me si junior eno e bi se no manyi na me toma hu o papa we 40 years ni de ma wo di betim bia no me jamam junior e bia no ofo obi boot Junior se ma woni se de metie me mpo obi ade na so Junior bia na kom do we bia na kofu obi sika Junior se ma woni se de metie Auntie Naa Auntie akura mama bo kasa baby eni kwa se me bi kura me kope bo si akura na Auntie ni etimi ka kope bo si a afede oto mo se ma me be se me ka se me chiro na me ka se me chiro a oba pale me se Junior me jira wa chi tin me jira wa chi ni Junior se mbi aka was ma me sro me ka bia na wa nyi mi ama na me se wo Junior mi jira wachi kwan bia so me fa so wa ho de beba no me fa so se ma me sro coach ni ma da coach fa me tu o coach fa me to ante na se ma me ke se mi bia ma no a me wu Auntie Naa akra ni chance so be cancel na me be to ko ne chi se kan ante wa ga se biem Auntie me dey metu emergency 5 days yo 5 days ye dey na call ward menya boso me na 3 days 3 days boso me 3 days Auntie obi na no na si junior e bia na ye so kokoma 5 days we di Jahbless ni ko ni ko to so na Auntie Naa ye di free na hum ni ama na duane jifu be di madansi Auntie de me ba na ya no se me ba nda wa pro wo se ko chi ni se opeso obua no ni mbo obodru park so a no wa ye mmele to opeso obua no e mo ani se obefa na tuwo no de henki ape pa Auntie Naa ko chi na se madi o me ni da so nyina ne me manam ti kuro mu wo no Auntie Naa me ni da so nyina ne kura na mi ti kuro mu nkulensia Auntie Naa e ka die ni kwa so bi o be tu me nke bi o be twemo jama akure Auntie Naa ma blo ji mko fa akure ba 3 months me nada ende nyame nku anga ka ya me friji Auntie Naa ende me su me bla Auntie Naa bebe eno santo akafra ye to ase obata ye de enough I'm just me want to many mo pa me hwe say wanyin saboso me nkro awo ba 13 years but o man wanyin fe say sister was 16 to was me man so na mama ni so why when you Ransford me nkoko for noche susu mo akoma nto yem Ransford ba me wona obejina hu Auntie Naa ma blo there be kan akoma to yem aso bibi ye rade yo nana kan akoma to yem de besi no esi awie say ye solution ti kan akoma to yem why kan akoma to yem na me musabusa onsem kakra bi me musa why ready obey to me ana me nkoji mra Ransford call papa no anya mfie say Pacho Ransford call no 13 years ti adana wo de 13 years abamua afei na wo fefe ohia na wo fo atene sa wo de ne kotena academy se ne talent football ti onko no nkosia football Auntie Naa ene say me do me ban ti me ban onu ko ade
akora nyina betu kwan me ba no nko ade me pese wo bete ne ho afiri me pese me wo ni firi ne kora bra me nyina ante na woni di nti akora ne die me na me pese obete me ho na wan ase okogina park so obi hu akora ni bia no wo pese obefa akora no ante na omo ba me se me ba no die ante me kame akora no me obi a me kame akora me pese akora ni be firi me ntiante se na akora no so ho so adwane ko be di a wo sa ya akwadworo ti mi busa di nti a wo ma akora no koi ante na se de nkofo be bom diri wo kuro obo di so mo no mo no wo na wa wo ba oba ho ka obi babo di se wo ma osika na teku na se school fees okotua ma o right bia na wo so kwosra no pi woni abofra Ransford omo nkuta hu de te say anti na me kwa me frɛ no na okonso omo ma chance bebre se ene yakura ni nkumbo se Pardon. Se e kwanja no kura no se kam hu ye kura nke ma obeja akura kwan na kante ye ma wo ma ne ru ba bi sa ene me kwam kototo nkura ne bebere wo ho academy ne wai ama sama bianse ti ukwa awofo kwa nya ho kwan se wo ne woni ene woni coach no ene wo no ni afro no mo so makogina baby na se e kan se o de makosi dua bia se mo no ba na di nkombo ti uwie ya na me wie ne se enka woni ne mienu obeja me kwan na emu se da ntwe bi asa ti akura na ntumi antia wo na so se bibi koso na ni nye Auntie Naa akura ne die me fanse me ma no ho on papa wie no mususu ti me ne kura ne bibia bom we na oda ho kura no ho se ji hofo be ka Auntie Naa se me bepon wa se fansa be famitirem so se de me ne me mante panyini kura oba ase no Auntie Naa se empra na wo kura na me ne da me no mu nyina ne danti akura no me numa de kura ese ya coach no afeduru me bia na on pese me ne me ba de be kasa we se me frɛ ko wo baby on tiapo yan frɛ parent an kantre no wo frɛ me kura outside obi a wo twamu ko ti frɛ me wan frɛ me ti ukɔ wa akoto akora no de na wo de wani hu yi bi de me ni ko hu ye ndiye o mo fa akora ko to private doctor me koye no na me ba no wo hu yi no yi skeleton ne ha ena bon kasa de nyina pie ena nipa asele minim se kasa ehye ho kanse no da ho na me hu ni ye nti me ba fie na se obey me ma wo mo wuro no ne pan mu ha se no ase pan se no aso me hu se ho no kasa ye de etua ho se wakan kasa aso wa yare ache yeah de na obusa coach no Bidi Auntie Naa me koyem koto akran me musa no hwinde se de na ekoso no na wudi wo baba academy ho no nti say wo musa no hwede ne say wo musa coach se de na ekoso a ama akora na yin ka say ka se me busa ye toro me musa me ko akran condition no se de na me ho wo so se me de me baba ntem abesane yale no Auntie Naa bidi de no coach ni ye nyina akra man kasa me fish cry etu ko ho se ma na me kofi Mr. Ntina me do ba me so do mo yes me frɛ coach ne se me take mu ko fa kra ne hia mu ka kyem se me ba ne kwantimi ntena ka ne mu eti se de se condition ne nya kra so me ba ne kwanti e ho kakra ne me ma me bufu coach no eti de do be ka bi ante na me pese me kasa ba beba na udu ba na bai no na se chi na obeka kira o se o Ransford say coach ne fa ne to me pa cho wa ne to me di ka me pa yeso no wa ne to Yabu ne to agum. Me pacho first ye ba no won timi. Yabu ne to. Me pacho ebu agum. Confirm now. Ebu agum. Na ebu agum. Me se mo picture we mu ya na black ameda na mahu. Seeing is believing. Adamu wana me de me hu hwe mani na nye. Mu ye ni tum se ya ba da na ehu ne to ko no. Ya be se ye confirm ne to ko. Ti ko amba fa so amba ya me ehu ne to ko no. Mo nyam yehu ne to na ya bu aguma abie ko ni tu mo abie ko no na mo ya na black and white to say ya ba na yehu tu mo nyina tu black na ade so black na yehu ubusa no se hwan na fa ne to wasi coach Abraham mentil coach Abraham na fa ne to oban ne kai be pa cho anyi enti me dem be fa ne se ya le nti e no kasa Ransford good afternoon me call Confirmatory Teaching Hospital Ransford hello ma what to say what and then dia kakra ho o ma me bom nkomo bi
Minti ase papa. Ti me ba ho. Academy ben na wo. Achatiano. Ransford. Ma. What academy ne your friend say? Siano Soccer Club. Mami. Siano Soccer Club. Siano Soccer Club. Obi afa oto ho. Ransford obi afa oto e wa academy ho. Ubetimi achem kakra mami. Eba ne say. Actually, coach. Who coach? Coach is in there so omodoso. Who coach emudien? Actually, the other no now. The other academy no. Your friend is saying Coach Ibrahim Anyas. Coach Ibrahim Anyas. What's what foul to? Ransom Denisi. What I say? Denisi Pote ma coach foul to. Macho. I say no more camp. Give me phone to see. I know I can't say. Maybe no friend, no animal could. Meet you. And you baby, I know I then. Oh, no, Koda name Paso and I say Okofa Oto. Okofa Oto. I didn't hear. Dear Nana coach say, oh, yeah, Mountie or Fowl Oto. So academy in Korea Dawson. Yadana coach and a Fowl Oto. No, so the one. And more banks are now here. I said, your company. The born is what you call. I know I say, Professor Mbuami. Ti emwa no just here fa oto ansa na abo ansa na o performance or field no etumi akosoro. Change minimum. Ti na ofa oto ade ode ye bibia ma wana. Unim. Wa fa ododo sen. Chebia. Wa fa ododo sen. 55 echo. If 5 echo. Ebia 5. Debia ofa 5. Anasa wa fa 5. Debia bako. Debia bako. Na academy senkore mu donso pa. Enti era obetwe nkora akwasa ho fa oto. A obi ahunu. Daniel. Madam. It's you. Daniel. Okay, 12. Nada no one can show bia. What you say? Ada na one can show bia. I saw your mommy no. Oh yeah, dem ma. Only media. She said, now she does me born. And super. I bought look at Canada. Now perform no or foul to no performance e basoro. But look at Canada. Now what be di say your foul to our performance e be basoro. Answered. Ada na watwen ma wo yare mo edin ansa na wo ka we.
deɛ nana ɛhyɛw so a wontumi ɛnka asɛm wei na bosome mmiɛnsa wabra afei na woka wei akyerɛ atɔnam nim sɛ ɛno na ade wei abra mi na wonim sɛ fa o coach ne fa oto no ɛna de wei abra o deɛ na yɛ oto sisi a oto ayɛ kuro sa okay me person me ko academy ho na me frɛ wo coach Ibrahim to so na me ko busanse asɛm a Ransford ekeni na osena say yo ti wo de munyina so din fama me eno uba ne ka we chewa di say pacho benka semuno o kan ye no benka semuno me pacho o kan na ede bosome na na okokoma enti na me mpes me ni evidence bia o kan want to me antwena no asem o kan ye record e na ne hwene ebo enti on se Ghana mlaso die ti me yese akola na ni so tete no a ansa se bosome ni Oni coach ne di nkomo buy coach na o ma behwe no hospital. Me pacho ye buy no na ase me ba na yale. Ti me de me hwa na me hwe me banti na me mfle no. De bia me ko bia me mfle no. Ti first day na me friend say kura na say mojedura ye to ne boarding. O say oh ma kura wa ya de pa. Nya ba tan nyina na be sa. Ti me say no 1000 mo da ko to mojedura ni bi. Na me fine di. You fit one na mo di be to children hospital no. Ti e ba na me say oh ya sachi ya be to children hospital say ma. Kan pese me ba ho. Na kan behwa akola no sa se emle etima mama no 5 million man fanto adwane na emle bemu a etima chido hospital ho no no ene se omo yiye fiada na o yesen ka Monday me fa akola ne be kire nti Sunday na nadwo ene mba ne kokoma me dem betu ji amenya 1 month no nche se uba na kan we akire o coach no waba hospital o ma ba Kumase academy for npanifo o ma ba Kumase o mba na o maka Omba yomonya 2 weeks. Sabre na akore waka no kra kire. Ipacho no waka na me pese me bo mama ne. What report case no? Ipacho me buy be ka na me ntimi anka se adenti no ntimi anka. Won se na akora na ni so ntete no. But se waka bibi di akire o. Ti se okoko mampa. Sei na me banaka. Ni enye investigation. Enhwe se ya no kra ni abofra naka senya no kre na kra ne so ntitinti ase Ghana mladuru me bia ya na edge emra ne nya ode o e ama Ghana dia me ba Center Police Station adana ti dia complain abaye o me ba en nam ka chen se me ba enu bofo bi ebobo was masaman na akra ne yale o mantimi amfle me obi hunu ne frɛ me enti akra ne yale no me nti ase enti pese me be ko ayi Coach Ibrahim ye fra wa homa nti so wai apostle adikan no wakasa coach waje pini se wo bakasa with all due respect coach ye fra wa homa nti mi ntomu mayen ti obia oben Coach Ibrahim mon kanchen so na homa no me mpese be yesu sefa na ye bua nti na ye fra wo bo amane se na parent nka so ya we wo so be kasanti coach so wa homa no yari for no da G D4 akora no da G D4 mo de pa anumpo ni yenya no wa homa no so ti coach wo de wo wodre utumi ko park na so utumi ko cheche omo ne omo nye sei na wa academy akora naka coach so wa homa no na ne yankasa safa na to so At the tone, record your message. Hey, Eddie. Yinti ne sofo ne coach ne kasa e wokan. Hello coach. Coach ni. Ibrahim. Morning, Baja design. Yo, me ba cho me flow fee. Oyerepa FM, Oyerepa TV, e wo Kumase.
Oyerepa ewo Kumasi. Mami bi ade ne ba aba akola no da Konfanoche Teaching Hospital. Na akola no ade report bi amaye. Na sem tiawa ne se wono na ye adwuma ewo enkran. Na woni na da ma sabe na ne to ana ofa. Enti asem no aba be ka ye se na ye ne mami no di nkomo wo ya fidie so. Edi nyame boa 1 o'clock ya be frɛ. Hello, coach. Coach, Ibrahim. Morning, Roger Design. Yo, maybe I told me from fee. Oyerepa FM, Oyerepa TV, Ewo Kumasi. Oyerepa, Ewo Kumasi. Mami bi ade ne ba aba akola no da Konfanoche Teaching Hospital. Na akola no ade report bi amaye. Na sem tiawa ne se wono na ye adwuma ewo enkran. Na woni na da ma sabe na ne to ana ofa. Enti asem no aba be ka ye se na ye ne maame no di nkomo wo ya fidie so. Edi nyame boa 1 o'clock ya be frɛ. Right, say sound no production mama a half. Ye pefu me person metenia coach ekan yentie abofran so ne nsemo a waka bi egu apa wa. I should not call my name is Jay. I know Kazi. I'm very good. Some shit. I'm a coach. I show some coach. I saw my coach by Oya, the Subish. Name J. Oya, no paper. I'm not here minimum. I'm touching a cram. Actually, Onemeta, Sylvia, and Koda, our time be on, or Fleming. No, I'm up with you. Piano Casse, of everyone, DC, and you said D. No, any matter. Or the cemetery. We are no Makoda. Yet that. Yada damba some crab in yada damba no kwawo or thank you to everyone. Any debia area 5 Javi Mepe I say me form take over. I know say this year they might go before my year football. A person is on one and no china. I know friend. Last day, I'm going to say a do by me. I'm good at I'm a million. Only millions now. You could only millions and all my Italian. And it's a same one, some Capacan. On a penny, coach on your dog, coach Ibrahim, and us. Now, Ransford, ni condition. Ne tuna osi ye buogum no jira nya. Easy. Easy. Timi kokoma. O da dialysis so na funa she kidney de ne ho so agim. Se wodi no bi o se de o mi de mi to me hunu. Se wonum bi chese ne kidneys ne nye. Ne konneto no so a roko emu abie se camera ninti no yentumi ema mu nhwe ne yie ti coach mesan abusa obiom sei na wakoda naka oso na ye pani a wo hwe omuso apostle no wakasa so for mo voice ni yenyan half na mpesa metenia coach no one ne nkomodie no wadaroma ekosei menene kasai sabe frefi Oyerepa FM Oyerepa TV Ewo Kumasi mami bi aba na ne ba yare da Konfanoche na akwada no se condition wo mu nye na akwada no kwadu a wabo no coach ni se
wɔne na da afa de to awie yɛne maame bɛdi mafidie so ɛde sɛnea tie biara deɛ bɛfrɛ coach na ɔno so na no yie bi a ɔwɔ no wɔde ama yɛn coach gye pene sɛ ɔbɛkasa ɔgye pene saa sɛ ɔbɛkasa enti ɛmu wɔn sɛ production for no wɔn mama yɛ half ɛyi sound ɛmu wɔn. Coach Ibrahim. ɔgye tum so ɔbɛkasa. Coach Ibrahim wakwara na kasa mo amonim coach nso mo na mane ya academy ho ye ni ho ne ekoso ye ni ho maami aka ne de academy akwara no so aka ne de ti ye hia wo coach so sa wo be ma ye nkyeremu aso die nti na akwara na ya da ho a woyi nkase na mo amane simple academy mabana menti apa ya ma parents ne ete ni yare nso a ne condition no nya condition keto kidneys nyina wom na 16 years akwara da so da academy ho a onye fit dada titi senya na onye fit no enye bono na no hu so yare yi ne hu adi enye bibia na ehu made o okopak na mo hu ne performance me say yare bi yi ne hu adi wo ne nipadua mu enya kwankyere ana enya dro na ya travel to one stage and son ye abofra 16 years amana be fie ko ready for wo ba ho koma open koma akonenum na nani ate dia na doctor for cancer si amame eno me ne wo busa o se wo ba timi aka wo ya kyerɛ wo se me timi anante akɔ police station so manka dia na wo did you free court no wana me pacho me ya ese edru bi ekoto e na me bagay no me from kra no momfa ti me bagay ne frame no se ma se edru we de e bo ya ho odin so eti ne ekoto no 70 million na bi go so e na me bagay ne foko no no oblen ye 50 million eti fi be na asane no e na me busu afo frɛ wo no enti anopei e no di 50 million e be ka ho me pacho se coach ni de me buy no me imagine se me ba na me pre ne kwa ti be be ko bia me fle coach no eti coach ni kura be ka kire me se ma nyafo nyina be saade no me do ase pa nye se edra ye to no a ka coach ni kura no me pese ade na oye ni me pese ko baba mabra bom kura so me di me se Auntie Naa ma de se dia me de ba nyina ne se coach ni ye ya le hwe ba bia kura no wode ni kra ko duru no me sira no woyai na akra ne so lemfi ba bia woda ne nya ne tibia no wo ba bia woda ne panifo kwa ne guo akra bia ti se me ba ne size ti me sira coach ni se me sira no ya jankabo ni papa ewu me sira no akora ne papa wu no so a me sira no wo hwe bla ma bla ni so ma tena zazi so o fa mi ba de kra mle me hia me ba mi hia o mo hwe Auntie Naa mi hia me ba no me ba na mi hia no se de me ne me ma mi wu me ma na me ni je Auntie Naa me ni je papa mi hia coach ne hwe mi hia me ba de kra na mi hia o mi hia so de fro wo pa ne so Auntie Naa se me ba be ka me kura no wati mi amobo Auntie Naa me ni be je Auntie Naa mi hia me ba no wati mi mwula mi fie ekwe kodi wasam ubeti mi abwa me ba no unifre o free mu Auntie Naa me sira mo muni coach ne nkasa na be bi odi akura no ko ye bia no me say what na wache 3 good months boso me miensa uba ko ahunye hia mu sei unante kodu post enti e ho na akoka kodu be na akoka na Ghana mla no me say Ghana mla wo dia na Ghana mla no Ghana mla nye titi mla shebe de mo dia ti na ko police station go ya dai sani hune bompa ebi amami posi papa posi mini we hu nim de tie mame ade ne ebeye wo se me koso wa nti na wo koso ho no me ko menti me anka no kure no ye na akoka ho nti wo pe de wo police station ho me ko question se de akra ne yale ye na wanti mi amfre mo de akra hye de mama yale na timi no enti enna me be case no enna me yi akra ne pictures de kire wo mu enna mo se obaye na se meti ase ne yale ne de aba enti muntimi nya ho hwe ade enti na wo de asem ni sei ade enti na wo de asem ni sei Auntie Naa na asem me ba ni ntimi nkasa enti ase nga me pay evidence ni bi aka ho se de be ya e bi e ko ba bia na menya evidence and the Ghana coach Ibrahim
so from some fan meto so ebia na fe na homa no network and to say dia na ye betum amasama yo ho amasama abiase fiano ye beba ho mo amahu coach no na mo mama ye hu cause coach me pese me ti coach na nu asem coach me pese me ti wanu asem wakwara na da so gina line so Gio D4 nso kutan line mu ginem coach wa ho odin die bo modin sa wo bema wa homa no aben yen na yakotie coach na numasem cause ya dikan papa sofo dikan apostle no wakasa wo se de okabia wate wo hu ntine wate dia brene so a coach a wo sa wo ba so na ba kire doctor say and na Merinda me bale fi moja pa me pacho Merinda no me bale fi moja pa fact doctor na no hwe no ne friend amma to friend say ma bla me ko no say ma die dread ye jisenya me bem ntina doctor le ka chire me ne fact na me timi ko me bale nche biem antina tete me kekela me de kekela le ko me kulom me bi ni ko say me de me bale ko biate me ko me kuso ya no maso ya me timi antna antina se na me bale po ja na me say ade enche me bale so fi moja nko antina wo fi ya o fi di fi ala nyimena ko pe me minda ade be che ko moja nko obi o wo bi e ni se me bale de ade enche no obi oni wo bia ade etina mitimi aye kekela tina mi ko ya kulana mitimi nyina kulana Hello, coach. What's your way? Hello. Yeguso ehwese yen sabeka coach na yeguso ehwese yen sabeka coach na sound na akura ni film oje nyina ne emoje say esi beso o film oje nyina ne emoje say I'm patching a cramaka. At your vision. Unlimited. Sylvia. And you may put up. Our time you on for framing. No, I'm up with you. If you are not a say. Of everyone in DC. And CD. No, I'm mother. On the cemetery. We are no. We are no Makuta. Yada damba some graphic in Yada damba. Oh, no, oh, thank you to you. But yet, area 5. Service, I shall be form take over. I know, say, this year they might go before my year for a person who's on one and China. I know them. Last day, I'm a message at you by me. I am good. I'm a million. Only millions and I could only millions and all my Italian. And it's that same one, some Kaka. On a penny, coach, you get down. Coach, you got him, and us. Hello, coach. Coach, Ibrahim. Morning, Baja Design. Yo, people told me from fee. Oyerepa FM, Oyerepa TV, Ewo Kumase. Oyerepa, Ewo Kumase. Mami bi ade ne ba aba akola no da kofa no teaching hospital. Da akola no ade report bi amaye. Na sem tiawa ne se. Wono na ye adwuma ewo enkran. Na woni na da ma sabe na ne to ana ofa.
enti asɛm no aba bɛka yɛn nsa na yɛne maame no di nkɔmmɔ wɔ yɛ fidie so ɛdi nyame boa 1 o'clock yɛbɛfrɛ wo. Okay, nti na kyerɛ papa o confirm ma o so papa o ji tu mu sɛ wate yo besi sabre coach phone na dum coach phone na dum coach o phone na dum Jahbless means concern coach o phone na dum coach Ibrahim o phone na dum. Okay, me baba amasamai ho ni bebre benim academy ho me beba ho na eyemare ho se wan kire me obatan ye crack 3 good months mimini nda wa fi muja ena ya da ben brada fenu aduru ha se en kura me pray me queen no yes chese what twentwan wonasia ti papa yu kuri o te wa mane se na kura na kanti be me na obetra se na me slow ase me sole 4 o'clock enti sa sole enti free one mo anadwunti se ba maino aka se ya kyerɛwo watumi abe ne to ahunu se ne to no kwan na bie die na wasa wo ye na chronic condition me nya evidence ni mo wa Ghana evidence be biom na nka wo pe sa ba ko so obi butu na chi we maino ho asem ne aka o onya wo dia o oya ban dia tena Pastor Bremo Obapa me nwanwa say coach on person kasa ebi so ye die nya akwala no abo kwadu akwala na nkasa se nya die ne maami ka eni ejira so die akwada na nkasa aka ye de wo voice out aka no anu ne ejira so ye bi so asem me no kasa ye so me chirai ema wunu kwadu a enti me se wia donkui ma fo me ne e be frɛw wo de pini so be kasa afi adai ani anu obroni be ka silence means concern what you to say dear mami kaye ani wa koda ade kaye ni nyina no eya no kure na say no kure na sa no waye dia ani say coach wo so ni mami ni ne ba no wo ni wo ma ni ye na me baba bibia be dia ani me be ya da nam ade ti na say coach no waye sa etu onya san papa bi nka nuonya say e frɛ na wo so won fa no na fa na wo so won fa de enya no na be kata asam no so Auntie Naa coach no fa wo so won fa no eno nkata asam no so asam no ba bia say kro bia da beko akodu fi se Ghana ha football ayapo no association ni nyina no wo mo okuo eno wo mo padi fo so wo da no enti ba bia se apia asam ni ko bia be pia ko ama no kro na dadi enti wo musu dia wo fa ko no na no ye bi o bia no over my wa fidie so ya ya ready ya twa no se ya ko ma ya on frɛ Coordinate Ibrahim morning Baja design yo me ba cho me from fee Oyerepa FM Oyerepa TV e wo Kumase Oyerepa e wo Kumase mami bi ade ne ba aba akola no da konfano teaching hospital na akola no ade report bi amayen na sem tiawa ne se wono na ye adwuma e wo enkran na woni na da ma sabe na ne to ana ofa enti asam no aba be ka yensa na ye ne maame no di nkomo wo ya fidie so edi nyame boa 1 o'clock ye be frɛw right coach say won fa dia na wa homa na dum dia yeba amasamai yeba mesremu tieni amasamai ho calls bi frɛfrɛ ha calls bi frɛfrɛ ha media menti amasamai ho uni amasamai usikro ne say abiase pepe ase na abiase menti onko eno abiase menfrɛ bi why na what line so hello good afternoon don't forget I'm nene ka say me wa sabro no ne to me wo koko boss ya no be ya
Abiase Chiano area hono. Ewa. Park wonachi Mitiko board. Yo, meet you where we are. Me say asama mo pare nkola no do to area mu ha. Omo ne number sabata ya kwasi so mu firi baby different. Yes, aduane nyina di ayenim omo maame mo amakwan omo ne namba nkola anketenke bebre nti saabia na me kora me hu saabia na ha me aminim abata nkora omo aye saabia na omo me heda bi kotia omo ma ne tre ankora no me na me ewia mu ha bata so omo wa academy be mi tanka school ya sifie wo ana bibi wo ho but nye obi fie ha fo ne de ya academy man kola me mu an na mu amaju wa no kro fa kola esi ka ko te diane. Okay, me da say 0322494401 Owa sembi ewo amasama biase na wo pese o ka kire yen ya abiase fon ye busamo yen ti kronim ti woni hobia emefreyen obi na afre oso nde ne haw no ohun nkwada nso mo ne namba sabasa na ni nye ho abatan ye jejereje ye jejereje 0322 na kwa go ba mo ball ewum say football a talent but I think see your mom shia dia kakra ko yanim na nipa no hu ne left and right na wo ko bobo enti ye wo school mu ya mobo say school team wo ye na chefree school team so for mom born say Tony abu amom akwa academy bia aso say do mo di kodudu e abedi pele o man akwa academy bia ebi suame park so ebi suame anomanye park so ya post school no mo guso kwa anomanye kwa nkole so ma bobo pa ebi so bobo la kwachiri ye bu amo tabia pele mo mi dra anomanye me mpa bon say nkole ye gu park so yi awradi mpaja o mama ye dachi kwa bola nkole bono aso wonya academy o no ja oba mi achi na ko se wiram baabi say artist obi fiefa ani ade ti academy abede no mo ton mo ni samfu ne kwasase wo na ka coach ya da ti dia fra na wo so wonfa minute kasa wo so be kasa wate ada ti dia fra na wonfa wonfa no nyia no na so kasa no nche sa asem ni ye twa so ya be nu wo say ye push yourself no ada ti na sabasa na mo sem grofo ma kogu adi wo munya sa Mame, uso ho. Send your colleague be crying, baby omo ne hot to say. Me ko en dem ko to say baby omo won. Eni kwa sen ko bi ha da wo. Me say hot to say. Ho ye fie, ena no mo. Efi mu ni nyina mu no mo wo. Efi ni mu nyina so na ko frafra. Che say omo ha half ana. Me on so kwa ye ma unwura baby ankola ne wo no. Ti ya no de akonya aba baby na so mwatena ho. Ti mi hu sen ko fu ha da wo. Yo, why never be 024-8017-517 and 0322-494-401. Hello? Hello, Mami Container. Papa Container, who are being saying? You can say a lot of people about it now. And no one from Biasa by time. I want to go to your pretty good. Auntie Naa, from no man. Me say 024-8017-517. 024-8017-517. Akura ne condition no enye kura. Hello. Hello. Auntie Naa, good afternoon. Good afternoon. Apombo Korea. Nyamia da Roma. Na ko pass money to mapa. Because free ama samran dia. Okay. Na ko timudu no mudidi enye kura. Anso mu chimitim. Na ohu ya enye. Hello.
na me pese me hu abofra na picture obobol no sen na boso city e mo ntumi amfa nto so pictures images bebre wo ho amunya fa maye mo mankrofo musami ansa na maye e wo mo ho nti mo mfa nto so na yehunu. Hello. Pacha mane so kakra. Papa for to sumami. Hello. Hello. Open it better sumami. Una wo bema. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Kasafrin. Good afternoon. Safrin. I Kasafrin baby. Amaya kwala ne san we area mu ho a your friend area ne say BBC your friend area ne say Amasama mfa he we da cho Amasama baby area da cho BBC be tell me mu say ka se me mu say odi na me pese me hu say wa hu krokro a ye ka ho asema me da cho me hu Amasama ye tell me ka cho pa the first call and friend no kind of kwepa to me show me ye the ntia me kasa no akola no ye we nko na coach no sebe ofa ne to it me tam cho me show me ye fa ho that's it yo that's what that's it coach who baline so amame na coach Ibrahim ti apart from coach no only managers academy na managers obi a number Tell say you try academy penifo no bi hwe ebia na coach ne phone na dum coach na academy na yendea ana we coach keke mpacho manager na kasa wo enti we ni na emse ohwe nkola na so yo obani ben kasa mu ne obana sese da ho na ni braba akoda ne kan say ni coach no fa no wo be ma dia na mo na watu Auntie Naa me pacho enene nansa ena obey ene me banu ba ne ho enti o mu ba no ena me busa o mu se ade ama na mo wi ase ena o se da afedi akra na kasa ena me so o se sei ena o se coach no ene ne da ena me se ena wa hwa me ye boka sei na da asem se wo hu na won kan kire emi hu na mo ese se yetu ene media minim baby am dia asem ne befa enti minim sofo ya nchira ne Auntie Naa ne sofo teacher se wokọ wa mamu wa nka mami na onye na adwen se obeba enti na oba ne nka sense sokora enti ho na me ka sense ne mumfro kar me ko ene e kwa achiase enti e ko wo de nyame chade na odukwa wo se munni mo ko papa sofo hombo minim ni fie oh okay radio Apostle Production 2025 minim ni da enti ye ko ye no ene obusa me kwanso na de asem ni nyina to re nim no so ni nyame ya aduma brada no papa mu hia ma odwuma mu enu nti ene ma enne anopa wi ka hye oba ne nkola se o mu miemra ne emfa asem no mewo mu enu nti de mu ya ha se body bi eni okay yeah that's it. They say I was saying a formal report. Oh yes. And they are now for young investigation. Akwarana dia wakeni. Dia ne maami akeni. Coach nso say young investigation. Na yanhwehwem because we oyaban akora 16 years. E wom say kidney eden ho agim. No kran so se wo ko academy ho no obi etietia ne fa hudie so fa no e wo ne to ana yentumi nya investigation ti mu wi a abofra ne sound mo mfanto pen drive so ne mfanko yenko ye report ne ya I should not call my name is I know cause I should some also got it by Oya is no vision about name Oya no paper. I'm not yet minimum. I'm patching a cram. I told you
Only meta Sylvia and Mary Koda, our time be on for Fleming. No, I'm up with you. Maybe I know I can say, of everyone in DC and city. No, any matter. On the cemetery. On the cemetery. We are no. We are no Makoda. Yet number some grab it in a number for no power or thank it to you. Ever area 5. Shall be I shall be form take over. I know say this year they might grow. You form as your football. A person is on one and China. I know them. Last day, I'm a message at you by me. I'm good. I'm a million. Only millions and I could. Only millions and all my talent. Mr. Session, me born some cacao. On a penny, coach your near dog, coach you him, and us. Okay. Yes, it will be a line or so. Yanko Ray. Hello? Hello. Hello? Hello. Good afternoon. Good afternoon, Auntie Naa. Bidofo Benam Nene Kase. Mepacho we don't see mom do. Na didn't know affair. Mepacho coach our next house. The man would be no more comeda. And I also so you me aketu o hono. Ofo ni me ana sima me draw na do be na mo ha. Me ofo no sima. As you see, I'm a country, what am I being in the two more after? You are too much to yell good. Welcome to throw. And I want to be reported. Mommy, me person me bomb me din so me beno me and the nest. Oh, my way. Read until I read your book until I read the patcho boko. Na me name ku ene na wo did Kennedy Daku. Na patcho patcho me Kennedy na wo na your obo me ne ono obo me na me free story building so na me be bo form na me if any say moja tu me ti moja ni tu me na me yefuni ye me ya na me bre no na osa samase edi gu ho ti osamase ni di gu ho no na me so de oye me na me bre me ti me kra enye me ho hwe na wa pa me so me fa sekan be me na me so me say da o bu me o pra me ti me fa sekan no so odi mi kakora dem so odi mi kakora dem no record me say ai so wa fa sekan ti for ba number bebisa say bo na me bo na me so me ka say wo fa sekan ti na ma me yes and am so sekan na me fire no me fire say me so me di protect me ho because of a bro na wa bo me no ti ma me di moja no e ko hospital general hospital ti me ko general hospital no e na mo ko hwe me no ti me ko twa scan mbra ti me ko twa scan no e na me ko twa scan no mo je me to ho to mo je me to ho no mo ka che me say this me omma me ndro na me nom na omo hwe sa akra no emienu ne ye okay ana nti omo hwe me a nti Saturday no omo yi me so omo yi me na me be fie no na me kunu no e ka say waye calculation ni na de amankwala no so ye calculation de mankwala ni wie ye no na me ka say na sika no we no so omi di ni na egu bag ni mu e de ato honom obi a wabo amo wa free abronsan so abebo form na wo da hospital ye hwe so police in also can we your pin for na wonyem pachai ufri abronsa I wonder say ufri abronsa so abebo form and still hwe anya na wo da na osabe sawa say and the abronsa the mattress pachai yes story breeding it was mienu and hwe anya opin for pachai moja na tu me moja na eba ti moja na eba no na me ka say da wo pra me da wo bo for moja keke de bai so ufri abronsa so hwi tem abronsa no story step ne so step ne to aso 2 until na the next one is 3 until no na me gina step na no e no wo me
so wo me na me free step to sign wall steps no so and I'm be ball form ti be ball pinfo ne ye pinfo a no na hye ne nyinse try to so nti be ball form no na be sa oto ame o form honom na be sa ma se satam na ni bra penny yire ni bra penny ne ba ko ete ye nchen ye fe ne kwabna da ako nti na kwabra ne so gina honom ti kwabra ne gina honom na o se osama se ne gu ope no na me fa seka na me se mu prame mu kume mu prame nti me kan na me fa seka ne ma ohun se seka na ma fa na onyim boso me say na me nyim 2 months to 3 months cause nti e ho na me so me fa sekan ti me so me fa sekan na ho no odri mi ka ko wura ho na me so me frofro we na me ko wura fenisen ye hall ho ti bi ko wura hall ho wie ye no e na oto ame odem ho be kasa asa ma mfi no ti me mfi no nti mi da ya ma ade chi obi a ukuna wo penfo free wanya kokodo sa dadam ho se wakoda obe kasa ho mfi no nti man kasa sa nti man kasa na ade na ewie me nti mi nda na me sit down pa chofa me ko hospital na me break ono nsam fan go hospital na de na kwa yichi nti e ho ape wan fi me te bo phone no na me am ko woro me ho sa na me fa matare na me share nti me share pe no me fa tare share na me si kwan so na me ko hospital me ko ne ko gi bi to hospital ho ti e ko gi me to ho na ape no na me friend ka say ya gi ma to ho nti si say ye ne de so and then fa me ho nti wentu ni na kura si hospital ho nti o mo ye say na me free hospital ho no na me be den me be report ti me report na me ko bo ne bra penny na ne bra penny se o obe friend na yehu de ebeye report no ko bo ne bra penny ama ne se onye de o police ni de bi ne bra penny ni ka se ma me ko report ntimi ntwen ntimi ko report ye unya wa gen se obe report me ko report ye e wo fenisen Habo police station ana ko kan say me ko ene na me ko ka say say ni de me kunu apia me free story building ne so abebe bofom we open for moje etu me nti obi a moje etu a ya wo free story building so na doctor for be use na nti ko report pacho o man yi mi o o mu ka say me frɛ me kunu penny no na ombra no ne mbra mbe ombra no mo ne nka na de o ho no na o maka na o say ontimi so on say me de to aso wa o so ko report o Habo afesu kuru penny ne bae me kuru penny ne bae e na o mo ka say on ko report case no e wo police station ho e na o ka say ontimi nye den en ko report ni nua e fa ni nkonkotum ana o mo say me nua bi ambe me ana na me say o da bi me nua bi ani hanom me kwa na me wo hanom enti me nua bi ambe me ana o ka say ene sa de a me nye den me nko e fe ne say me ho to me ana ma ba ne ya ye den ma ko report enti that day ne Saturday ne na o mo de extract ne ma me ene ye fe ne say me ye fe ne say stand na o mu twa me nyina o mo de ma me so o mo de ma me ni wie ye no ana me ye say ade chia e Sunday enti Monday na nka ma ko report na o ma be chi me kunu no enti Sunday ne ahomache na no fa sika no ene ka ni na no di dwane fifie no menti wase kra o unyem boso me mienu se wo fra bronsa so steps so wabo wetumi asa ka chensa wo da hospital no wadwuma wo ye no nkwara no yemfa wadwuma hu sika ema ukuru bacha ede se na woni baby o mini baby o woni baby o wanka so nkwara anye sales ma no ti sales se na maye ma no pacho obi mu be ye ye fence o se bebe ye that's 12,200 and something and a man no and no wanka se kuta 1 billion and na eye ho sika pacho ye mobile money ni sika eye ho sika ho adwuma sika pacho me boss bia o ta send ni ka se ye madwuma sika ana bema wa prawo moje tu onye montafo ba kokora sei aka ba ko posi hwehwe na che no wo se mo po adwuma mo fa sika nkoma mikunu ha mame mi busao ana ba ko ansei ba ko sei ye nti ba ko no ana wo dwiri sika ho se yemfa nkoma wokunu pacho se na omu di sika na ma ne dada e no wadwane na se sika na beka wo se yenye sales ma no dia sika na kan za obetara watwen na wo ato am aba ti mi nya free hospital mbra ne de na okọ dada da adenti na wonim se wo sedem wo na wo pra wo na wo ahwe se yenkoche no
na wo twɛn sɛ wo bɛtɔ odonti nyesa seminim se menene wo odonti mi we onim se de menene wo mba mienu na me san nyim nti wontimi ndi me sa bone no because so de me kuru ne ko police station na masse say ade na wo nti se menye de ne mana ko ti se di nti na ade na ba mpacho menye de sisi a me pa me ko mo nko mpacho we de me sra wo se mo ba bua me na metimi agi sika ne de me ne me nkola ne de sa nti ko amfa wo sika na nwane a ka beba ha se me mo awo pacho ode no won kwara tu pacho ai wasa anyem ne na wo okunkura nyehwe sano masine pacho se wo na wo so wase ne ka na wo so me dia me first one of me sika 70,000 e de koye e ma me ko chi ne bra nye ne usika of me say wabo wo so wo de wafra bronsan so abehwe ho wo hu opimfo mo bo asansa wase wabo wo da demo J2 Wakopi Hospital report na wo ye ba ye cheno na wasan hye nkoda se mo po adwuma mo fa misika lo enko mamikum asika se no de dwane pacho sika ne de doso jise nkola sika sen 1 billion ono akuta 1 billion na no de ayana nkola ne pa na mo push na me pro wo sika sen na wo so de dwane pacho ni na de 25 million 25 billion and now 4x4 25 billion that's 1 billion 10,000 10 and now 10,000 so 12 2.2 billion and 220,000 Ghana cedis and now my boss need and see 18,000 and so mo push my that day na say no wadwane pacho me nim de ntia ti wa ba sa me hwere ne ma pacho omlafi pacho aka nkwa wa bronsa nim pacho de bi me sika ne de aye adwuma na me ne usika na ohia keke ka chere okrun so ohia usika no hello comrade Kennedy Dako pacho sika na wafa the number you dialed is currently not reachable. Please try again later. Sorry, the number you dialed is currently not reachable. Please try again later. Mobile money sikana wafa na ose odi kwa ball brano. Me pacho me srewa. Wa frame ya test me aka che me se udi sika na kwa ball bra. Intino ye fene say mesra wa fabre me na mentimi fanye adwuma ne fa nhwe nkola no ti se nkola ni na wo fie omu nkosuku obi an nkosuku me wu ye say hospital ho and omu tia na ye di say 6 months ni na so asem ne si na nyem ko be bosumi mienu no ho ano adwane ntimi ba ti wa wo foforo kura akola ne da ho sisi a me ne mo kase ti wo de nyamra na wo hwe wo mfa sika mro nyeza me de mra na me hwehwe susu se on fa sika ne so mbra because me nyeju enam si usika na wo hwehwe nyeza pacho mra ne so na me hwehwe ozi ebro say Zekiye to Abubakar me ma hajia pacho hey ateka wo hia wunua wa ha tie se ukun ya berene pacho ni maami do ni bebi a wo pa nti wase do se wo he mase no me ko ni busu apeni ni fie no o se wo he o se wo kwa abu sa na o ka che busu apeni ni se wo be kra ne se wo kwa abu chiri nti pa hwehwe okunan wo do sika na hwe pa no hagea tentem so pacho Kennedy Dako pacho bra na fa sika ne breye na efene se na me fa nya adwuma na me fa nhwe nkola no ti me sraw Kennedy me sraw pa bebi asisi comfort me sraw bebi a Kennedy wo bia me dinya kupo dipa wa chow se fo weni tu nkola no nkola na me ne oba na awo no fo weni tu omo na fa me efene se sika no eni yini bre me na me ti bi fa hwe nkola no ti me sraw sisi me pa chow me ne wonte ne bone bebi a mi kunu wo bia no o se oni ma me se on fa ne ma no no on fa mbra no mundi ti me sraw
sisi eno na me de hwe nkwala no me de ye adwuma de hwe nkwala no wa wonim se me ni nan wo ho a me de ye me de tena me de ko ye adwuma se adwuma we ya na ma ye for 15 years 20 years ni we started from credit sa na ma ye adwuma we sa bedu by this time nti sisi me sraw e pa cho be bia me ku Kennedy wo biara. The number you dialed is currently not reachable. Please try again later. If I'm bremi, na me timi fa nya adwuma. Na be bia nso a de oye ya me ba no esu free me nsa no bo me. E ma kwabna me to kwabna de ne phone akoto atwe ne kra no. Kwabna e ka che ne se an ye fa ne se me na me de phone to twe ne so abra nya me e na me de phone ye den e to twe ne ye ti me sra mu e na Kennedy sa bo me ka ho ti me pam cho. Ti me pamucho mo fa misika na mbre me ate oh where this pacho 1 month 2 weeks choba no way pacho o free ne buy me free offenso sekam Kennedy wasuma o we so bodo na nya no ne hia pacho no ne hia sika no we ne hia wa kanka se emfa usika wadwuma sika wa bo ma wo da hospital wo se mo ye mo pon a mo fa sika nkoma be man ne sika bebre 2.2 billion 220,000 akodi be man se ai okokora ne phone na dum gise bia obi obehu mfoni ene betumi a kire se bia ote ha se organo se watu kwan yo so ne nam hiu ti agia dia kono no the number ne nya adwuma pacho o say me ko na danfo bi wo equiapem e wo mountains ho na me ko na danfo no ho no na danfo ahefofo no mo ho no ebisa na danfo no ba na mo hwehwe mu a na danfo ne nim bebi a me ku no so wo ti wo ya wo bae no o friend number na eko na eko na ti oboapa na ne ye friend no wadum no because ni ma me no eye adwuma wanya ne na kasa da of true friend or WhatsApp call right me say wanya na WhatsApp call na the friend e bia no atukwan yo WhatsApp kwa normal call eye adwuma na eye adwuma na ya na afedi enye because na me friend recently na call ba kasa me also minim o friend na me call ba o don fa haji ya so for your fascinating Lady Bishop Bremwe oba family ase here asma okay we be able driver no hasre sana question no so ono na so be kan ne obesi ama no na che so ti mu se ese asmo kan so nim so sente sao mami pa woni mo ba pa woni be mate owo ufra brosan so na be wom ze yara epu na sorry na fa se kai abrosan ana self bi no de free from mama nkama se ho de empesa me kire ne se woni be ma nya ntokwa enye hwe mistake yaba wobo da na dakoro no wabo obu wiye na wani ti ye no usoro ye no senka nya seka nya asemu kaye protestant na nka de protestant na doctors for no aprosive ama krata na nka doctor edoko oda doctor no wadwuma sika wo se won san fa nkoma mi kunu ye do ana ya adwene ketwa sebe mesreka so wiye ya wa ma wani ana ho edi edonko a sesi a wa so wo na nya abo so wa nya wo bo hwe sesi kakese ete sese de ama be ma ana bangi woni bangi kwan hunu bangi kwan mame so hunu bangi kwan ya kasi nkenya wa ho oden wanya sika wo sesi a odufu we anya bi kura ho ba bi be yoya sika so abon enti ya na meka kire ma bi no se sebe unkie hia se kema na mesika ne bebo hu na ya na binum kwose abuyo nti eni binum so hu se oba no se bia
owodo a wayi ne do kakra die no pese sabi o mi kunu hu se mi sikanie ebe wiase no na be makro na mo ba ne hu se oyekwase ya na oba kro na ma be ma na ma oba ne hu se sebe woni onim nyansa enti no ya na mema bin me yebesrem ye wuranom muni ho anye o ya na nya kura nanso sabi o ma wa emei na ebeduru baabie na sabi kwase ebu tentene gram hu se besie de ya na nya anika enti ebetu mema no fo se emei tie ema yetemo mema mpobia no ena mema munsum tie mpobia no enti se bibie ni na ware ho ba enye jimi ya na yedo ena obabi won so onim se sabi mi kuna ni ena abusua yekunu ayira ne ma wo ma no papa aka ho enti so ba ne koda ne do adi bi se kire wo ba ma mesro ya na kwase ebuo no nye enti ema no so ya mo so munya ahweye kakra no mani na ho ema bi no mani na ho si abranti ye nim so Oyerepa de hote ne pa yesrew ye pa wo chew wo bo awure ya brani sun fani sika bre no wote wosu nyina sasabio sayabro no nko akura nkan hanu sika no a ekoro no sika no a woburu ni wie ya wase edonti san kwaji bika ho no eno na sisi amane durua tibeme na yebesrew miwra fama mi sika bre no wate woyere no mesrom fani nyina nkona de kwa emwa kura wo bayin san fifire mre ema ye brewia ya bra homachi ya bra najo ya bra no pa enti so besi ka ba wo ho na wanta freta ho nwia mfra de anhyane nsem na so ba wia ka ho a wo be dade ti krache ma bia wa wutie ye bia no wo yere se ne aduro no ohinya ni sika ema binum munya ni da ho ema no nso osumunya ni da ho abapa da sepa yo ma ye hwese ye betumi anya na sena wana je oba no awbai pacho me mame wana ode na ma mame na ya owo ye ne yate no pacho me wo ye no me mame say because of a hidden time me want in a film ajunju kumwe ne ho kwache nka ofo de nka ono akra na ekuta ba no ntie mo won se bosom e ba nkuta no no nko a e bai ntie wo offense sekem pachai what's in your friend say comfort sisi comfort please try later owo sefi asanwe so e hono mo free pachai hono mo sisi ya okay yeah try say so one number no okay yen hwe so no be fa adwabrem na yeguso asre yekunu ne papa ne maame nom ebinum na ya na yenye maame papa enkosi awieye ma yenye maame ma yefunu manko a amanu titru bi nhwe ne yie ma yenye maame ba time ma ye manko a wo na obebia bewura wo fi asa wo ye ba time yansania the person you called kai ne ka wo ba no a oba no ebe ware no no ho kai ne ka wo ho obu okro tim ka say ma si de me piesie nu no me nka ne kese na ase obi wo ho nso ansa na wasen kasa me piesie nie no na wo odobi a ase no ko ofio no nso oda na di a kire no ananse nu bi nso ye wiramfo wodi ye wase ne sa dai waka so be pa no no pa ya no be pa no na rabayin semu a wo kan dabia ye ba eye wo ba bia yakayaka de ye ba ye be ma yakayaka de a yesenka kam ye nche no wajimi wodi ni kwa hoyi ya chiri tuma ho na behwe o ma not answer at the moment be ma no esu obekum oba no ya chi be ma no tumu a hwan na behwe o ma na ebra yanchi ni ntumu no so obeku no na oba no a wo ye adwuma bo abusua no so wukura nso eno so so yanhwa ho ya chi be ma no tumu a hwan na be ba behwe o ma no enti wukosi abusua na se abusua no so ye nkurasefo a no pe be ma no eno aka so obekunu no o chi ni tumu no obeso obekum wo bi mi anka no untouchable man mi anka no enso bi bisasa ma me ne say ye wo baba obaba eno obeso obekunu anka wo ba ne dan
de bia de yekunu mbe bia no edi ma dodo nya mami sadia yesi hunu no na emotional stress na eku ma dodo hwa obey sadia wasiti wei osemi free em say ya de na di ka be na em say space to space sa na e kan no ana otonton ne cars credit cards kakra ema no omodwuni mu da ho ema no omunum so omu fra techem no omu free one kakra no de ko wie baabi hwese be ma no abetu na ko back to zero na da bia me ka so all classes ahweso gina ho be ma bitimi de oba na ode wabrabo no ode aba back to class 1 she erabe classes anu ogina no be ma na de na be hwe from ho sa no oba bi so ya be ma bi o na ye bi sese bodie ebeboa odi ana ade na me ma ne bi ye bekum wasa na me baba koto we ye friend koto bekum maware enti ma time yenu abema na oka say me dia me nko report me minu abema me bisa sasa ye wonu abema ni aka report na ye ko yenu abema o se wode Ibrahim na so hwa empempi no na ade aye ka kire yenu anom ne ma me nom say mesrawo aho kire ne yaw na wo fa munyim ye wo ba no na afa aho kire mu hwa ba no hwa Oma wo bi meka nkyira wo sameboa wo ba no enu bebre di abatan bebre nya me obi sa fa me ba no ode ne kwatema o ode ne kwa nkran okokofo odi ode ne kwakumase o se wo betimi aboa me ba no mame adian Ghana ha ya mobro ne se ye mane ye nananum binum ball ne bo nanso na hwan na piano de nakọ eye protocol onye lady bishop ba woye kuyaba woye yaba woye amaba enti no da bia watafo nkabo no nko ni mbo eye nuanu bo bofo bebre nko maduru ba bi o nanso wanyi obi anso ne nsamfa na nko aban na wote so no waba no wonhwe de okwa ye ntwane ne ahwe ball nsensem enti nkoda no frase nko ni mbo no adie na sanka wo man papa ebiti sa eye Ghana ha ana yi wo man papa enka de nkoda no de na wo se de boa ye ma no na wakodi kwanton kura binsam individual binsam no wakodi o enti meboa no me mana hunu bo na mami de otene hunu na se ananka obetimi ahwe ne ma hwese wo ba ne number bi srasre but time what did the other wunim dia wo ba ne nam mesre ahokyere na ye fa munyim ya no sa ahokyere na fa mu wo mienum yensa no ye ne ye ma ne ntina somduam na sa wo ye ba tanyansafo a wunya ti bankoso a ente wo ba ma dia ye ka no what is ante wo ba gia ma wo ho na abatan bebre lady bishop papa yantra moti hai mu ye nyame asofo abatan bebre nkwada bi bebre kwadi baabi ye wo mu bre every wo mu maame nom nipa na akwada ne kwadi ne nsam no nya ni papa en wode tete akwada no oba ye nyame sadie na nsroma na kita no oba na no manyam no waje ato atwene enti nka de oba no nyame pa so obeye no baabi a wode ne kwatena ye nipa a wode ne sha ne nsa aduane bi odi ye de ade ma no nom ye enti na oba no sabe waye jijajija nyame amana sa ye hwe baabi akwada ne kwatena ye hwe ena kwada no ne to na me ka tire mu a mo se e ma to fogo wo ho na mo se me ma to dendenden bawe na mo pe no eye nyame achi wadi abomayo akwada anya ne pa ne se wo kwa ma be ma na fa ne tuo anka wo kope de daache ne career na nko kope enchechere da so akosra de so a wo kobrewe akoso ampafenam aka yenua yi bo enko ma ne ba ne mpotena ne nchen a na nka mfaso e wo so enti yasra mu a mo ma bi bre efra batan ne bi wo ko bisa enko wo bi ahwa bisa wa wo so bampone a wuja akoda ne ma wo maame wuja ne ma wo nana wuja ne ma wo so wa bi wuja ne ma wakuma na wasibi enti baby a wodo ba ne ko ye misasa na beboa wo na aboboa wo enana hweye nuan waye ma me asanto ha onyame o mankwa e ma home ohumi nwa akoda ne mu na me ti bon kwaso wa bi be me watena dam
ya wa hanya kwada we nkwa no aye ne saa o wa ye binom saa yente ye hunu o sori a wote na wo de kwa radio no so akoye dai yate hasa ye ka na de obedi aye wo bi no sabe wo ye baatan papa wo de aye sua hunu yate hasa ye ka se wo bi ne de bia ye no na wo so ekino na wo so de nam enti ye ma ye ni na ho awo aye wo no sa wo se wo ntimi nwo hwe wo ba enwo nyankopon mi sa he wo no ni twaka bia na yankonku yanim na ya partner sam na ya wira ho sakwada wo homiensi so na ne kidney what's na ya information achona kwen anemejai anokaze abegwa trosomeshe anokot achosomkoti asomkoti bai oya pisu bishinoba nimje oya no apepa nimje anoje minimum amba achona kwen amaka achori onemeta Sylvia anime koda awambi wonu wafeme no ali makushi Sylvia no akase ofego mi DC NCD no ali mada oje shemetu uriya no makoda yeda damba kusakura bebe ni yeda damba wonu kwawo thank you to everyone. Enye debia. Area 5. Service. Mepe. Ache me form take over. Ano say this year they might go. You form at your football. A person who's on one and China. I am no friend. Last day, I'm a message to buy me. I'm good late. I'm a million. Only millions and I could only materials and all of Italian. And it's a same one, some Kaka. On a penny, coach on your dog, coach you him, and us. Yo, I told the betu yenim sen and say Nikunun Tiapo. Omuko baby, Ebisa, a hone kosi muse. Bemani mammy so no and a yares I are. And kono moja ne yesu moja na ne moja mudia yesu moja mnum ena unum yesu moja hohoro bone no etutu yare ena rabasa ubani muse sa ne baba ma ni suhweme uba kamera ngoto no so me okai ne yare na osu be ma kese oton kahuro twitwa ni kotodwe ne na de wakadam mami ya bo so waje mpata Osi koshia crate me no 48. Buza osa koshia no so worry. Na worry mpata koshia ya. Die nti na obaba man antiapo. Nasila yare kutani mu ontumi nya hwe. Fisa oba yare ya oji mpata wunsi wanso da. Asam ne ba hanifi ada na akọ ankoto na yire. Obaba man yede na to o oni ewusi ne se awo. I was in this Obanesuno. No matter Obanesu. Messi Obanesu on Moboka. Nadia now saw ye. Debbie Su say, then I saw ye. Ah, maybe so obey Su say, Ben Catete, Sudiana also ye. Mamma, you saw you saw me a day. Yes, sir. Say you soon, moye a day. When you move now, Bob and Catete, soon, mamma. Mofa come and go to some of some of the returns. Oh, soon, mamma, me. When you say, and your mobocra, and mobile, into the end, I was all ye. Oh, dear. Mamma, many in your menu. Only my be I say. Mammy, only my be I say. What do you better go see 48? Why, mammy, too, cry? Why really? Because I'm no, dear. What would you back? What would you back? Oh, Fabaco. Yaman Pataco, she created so come back who could see if you could. Mamma, want to back home the mine, and mammy, many be. Now you could pattern a day. Unimori, Ojim pattern a day. Son or so, but Bayan or so, or the pattern mule, ye be bien.
na Yesu moja ko no ma yare tutuko me da me ta me sala me bon pa so suma moja Yesu ma moja no nti so ba me ho beto me na Yesu de moja ma betumi anom Didie Yesu nsa o yare anase Yesu nro bo no Yesu nhwe ni moja ngu ana so ko communion me dabi ala nko communion me nko bi obana sesa na yare Samiyare na menko mekwa koyi wudiaye na mamni na behusa wuyo nyame mami Samiyare na menko uban nesu uban nesu no ade minum fefe yanko no kwafu minum mo fio sami mi ade pa ade amo mi ye bi kura nensu odio na ukasa ene wa ho wana ukansem no nyamnam kayo omutwe wano kasa o bra na wo kasa no omutwe wano kasa antisa nanya wana kai so yeso ya medin sai na sa go found minimum mo fe dabio nanya wo na wo kansem no omutwe go apaso no omutwe de sai ma me de no kan ka chere mi hwehwe nso abegbo amanati oso ayi okwa asale no onum Yesu moja na ho aton na yale no e ba ne so paje de minimum mo fe anti wa na aka aye that's what many family na call you so many pa na call you wa na aka aye kade etia ka me pata awo enu nti de o kan aye na o kan no ta echi ma me pata awo no nka o ba yi aka hore ka me pata awo de o ka ta echi se wo ba yi na wo yi wo yale de ma no na o ho atɔ nko doctor bi o ho atɔ na aba o ba no so enu te ba me pata awo no kanya sa ka me pata awo antisa netisa wo me chire mu kakrai entisa netisei me wa choma me nam ne ka say one after the other mpacho ma men na eduru so wo so kasa ye wi a wo kasa me nim ho fe sa me ko yim ya de bia ma obi yam fa ata nu kwalefo ona ma me na wo ba yare wo ba ende so me wi a wo so yare me ra ho aso me ho de bia de se Nyankopon no a hin na wo de akwa wo ni ho de me ko ba bia oba wa ye mfie sei 17 o ja sei 2 years na unko bebia na oba so yare hospital no umpa ibo akonum Yesu moja ekwa no ni nyina na oba de bia na emeyi de bia so na padu uhuro manim menum just say ne wonim ne wo ye bebo ntiade na wo mo oba no sana wado so onko sabi me yale ko be ebe fufore kana na de ko yo onko so de onko ma yi wonu ne ba ko so mu bono ya ayi kofi wo mu bolu kwa ho wo mu na bono wo mu yansa ata ayi ma ayi echa kam ya so mu bro no me ntimi ko ka bibia wego ka so onko kana ko e be fo ona yimi ade de ma no so onko be bia awu ya bende se mi ho he ba me minim ho hwe de wakan babrun predu waje mpata kusua 48 ne honto no ye bende ayarisa ne hwehwe ti ye bende oso so ba yare mfie mienu wonya hwe wonim ho hwe untu anamo baabia kena no so wonko ye bende ti Nyankopon ya asafo Nyankopon so mfre no bejo oso so frɛ me da hia dem na mejo so ti utu ona si Nyankopon beje a ko bo wo ba no ko fie mpo na ne ma o sa gidie mpaye no Yesu moja mpaye no oba tan me asese asam kwa no oba yina so start our kind asam ko say film tim ko say men kai be ne wonto na ma ni fruit tim ko ma so be fi sese bende onet o hwenani obata ontumi hwe oba no po wani kwantumi hwenani madentia mama shalom ontumi hwenani madentia mami ade oya obone ya oya mboni dia ti onyo mobo
Oh me on your mobile. Nipa yense bi atosu kwa no ama oyi I never ba ku twam photo from ha no okọ hokọ hwe no okọ no tam di fa no ko brade ko fa phone no ntimi me tam ni di concert so obetwa photo na odin ba ha no so me be from the be ye ne ba me so fa be ye bia nya no o me wa na aka ye o kwa na wo kan wa asem nye me kwa so na me wo ho se na omna man ka me ho no me so sele obi so ka me ho tinipa no so TV wa na aka wa asem o me on pa o che obi o after them pedi dia na pe so be nya ya de sa ntie be dey sani o no anu mu ho no madawroma ye de ensayare sani wo nyankopon no aho nti wo da wo betu ho na mama wo ba na wanyi se na bosome nkro wo de na ko school wanyini na afi wanya adwuma ya afi na obehwe ne maame no nya afi na yare de ne beka de wasa ya koda bio yenye de maame o me ka bibi chira oba no na ne rent che why Nakwale asafo. Tata oba no. Nakwale asafo na besa ya de. Me mini ho ahodi be nya wo Yakopon sam. Ola sa ya de. Awu manye no nantum. Menhu abada ye ne wom. Manye ntum. Akwasi Yakopon ya asafo ola besa ya de. Meni ho ahodi Yakopon na wa ho de na obesa ya de ma ho atawo. Bishop Obremwe de mudiem mama good yengina ya mafumo ye kura ye boniti ya mano mama wunim sa ubet ye fumti ya mano ebi kura no ba na kan sembi na akwala no sabio onte wo de na sema ho ekwan bi aso utime mata mimi ye bi me meti me ka chem safari ye nkwala na msema no na afum momfa nchem nkwala de ye ze menya wo mu de mu ye nkwala na me no abehye wo bebre mata yen ye fumti ye mani bi enya nkwala no nkona ye boniti ye ne o yen so yetimiti ye ma no na no na yen ya no Babro se katrema we eyeja enti yenum wasamata awufo no yenum wasam timi konkwala ne nchen a etimi di wo munya paa frisa rade yenum wasam se wani wuna ne wajani a esubontere ho kwa de bi de bedi wunam enti se yema no fom ye ne de hye mu ya ana yakemi bia eye nkwala ne ho adwuma papa enti mame dia me woka kire wa ne se wokoye batani sebe akolani wo moja asini onya de pa wodia bone ba eye wodia enti wanu ana sebe woka kire me da wonu mu no awo wobetimi de hira wo ba no amana ye hira da bia me ka me se me papa me maame nya akona no hira ene de meduru de meduru enti maame wobetimi ye hira wo ba naka ensem a sebe wo be yi ampade a be yi body ye bo bia be yi hye no hye no a masabio sa asem ne traso koduru se obi ate a etumi ya ade a sebe maame mesreka se ho mo ne te sa wo hono mo a ene wo sa de kire ne se be yi no wo de ano ebi kura America se na wonya bayifo ne bi kura no na no afomati a obie wo wonu mu asem ne betumi age wo ba no wonu mu asem wo katre ma asem wakoma ne wabadaye ebetimi ayi uba ne konu ya free no so me na me ka ma asem sesa wo de me ba ana wo ha me ba na me tie se Kristo tie se me sa ba ne wade ama ho enti ma me de me ka kire woni se bo modin ana wo ba no wonu asem betumi age akola no na wo ko kama num Yesu moja betumi ma ba ne bia nom sesi ahoden ni nyansa ana adwene ode be stress ne sebe wo wonya yaresa wo be sre no wo ba ni ntumi stressa tia wonya me ka kire won se wo ba na fomwa fa che no asantefo quotation yesi akukọ betietia akukọ ne ba etietia ne maame no etietia wa enkuno
nti a wo mesrɛ wo maame deɛ wobɛyɛ ne sɛ wobɛdi nka srɛ mo ne fakyɛ ama wo ba no sɛ awurade w'ani mu asɛm sesɛ mebɛɛ ni meni obɛnya asotwɛn mebɛyɛ kasa ati me awurade hu me mmɔbɔ me ne ɔkati awurade deɛ mebɛyɛ wie ne ne wakɔdurɛi awurade mesrɛ fa mebɛbɔ ne bi a woayɛ kyɛ no bible so yɛ papa Job ɛwɔ mu a ne wasra ma ne ma so wasra ma ne ma sɛ bia me mayi komini akyi mayi ba me ne menke ho ebia no makɔ yɛ bɔne yɛ tie wɔ bi mpo awurade fa kyɛ ho ti maame wobɛti asra ma wo ba no na yesu mogya no a wodi gidie sɛdeɛ wo ka no ama wo ho atɔ wɔ no gidie na betuma wo ba no nso ho atɔ no tia wo mesrɛ wo pepa wo kyɛw awofoɔ maatan deɛ nka wo bɛyɛ ɔso wɔ nkɔyi woakora wɔsɔre watumi ne wo bɛne din akɔgya hɔ awo bibisa wo wakɔkyerɛ wo bɛne din atɔ mo hɔ asɔre deɛ mo ɔɔta no so daabi wakobɔ wo sɔfoɔ no amaneɛ hɔda me nkɔ hɔ no ɔkɔ me nkɔ hɔ so hɔda me ante ayi fa ayi ne kɔ na kɔ hɔ no mo baabi a wokɔ no yesu mogya na meka no sɛda sɔda mo na mesɛ da bia mpa be bɔ no ɛne wo so bɔ bi saa ma wo ba ne fa wo ba no kɔ baabi a wokɔ yɛ no ɔso wɔ nkɔ kora wo de kɔ ne kɔ srɛma no na branteɛ papa ada na ama me sɛ me nkɔ wa wuri sɛ na ama me yare o no ɔkɔ yesu kɔnum yɛ no wanya ayaresa ada na mpɛ sɛ ɔno ma me bɛkɔ papa ada yi ana pa na wo mpɛ wo ma me de no ɛna ne baba ma wo fie hɔ ɔbɛka kyerɛ ɔapa sɛ da ɔmo ka sɛ ɔmo no nyina bɛkɔrɔ no mese wa hɛde papa keto afa ho anadwo no asa akɔ ɛna ɔsɛ sa obi enya bɛkɔ kwae deɛ a mo afa ho kɔ de onim de ɔmo kɔka enti no anya deɛ sɛ ɔbɛkɔ yɛfa no kɔ baabi foforo ɛna ɔmo so se ɛhɔ deɛ de baabi a de bɛkɔ de ɔmo nkɔ saa sɔfo na ɛsɛ wo enti hu wɔ hu ɔkɔ ne se wo akasa na wo ba fie hɔ enti awo wo de ne se maame srema wo ba no wote de bi maame wo de ti me ka no ti owo won suru ni ewu moja ni ti awo jina ma wo ba no wote maame wo ba pa bini jina ma wo ba no wote wo ba ba ma ni wo na wo ba yi de dom wo ba yi wo yi afefe entuna sema wo ni mu ni na MPA kan sabu ni nyina obi a wonjire na me kunu yale na MPA ɛna me wɔ hɔ ɛto woni sister bi bebusa me kunu so ɔba ne bra hɔ me so woni hɔ enti wɔba me ma akora afre enti akora ne bae ɔba yɛ na me ka kya akora so kɔ fence wa ambla so ɔba ne me fa akonya mienu ma ɔmo mienu wɔ se bra betie bi na me fa akonya baako na me si hɔ ɛhɔ ne makuma yi bu nkotodwe ɛna ɔpa akyɛw so wɔgya onua mu nyinaa apa akyɛw na ɔmaame yɛ bayifuo ɔmaame yɛ bayifuo na akokɔ ba bɛɛ ne ya wie gidi wanyini na obeda be so na ye bia no oso kenten to maame ada ne ababa wadi nachi ana me obla ya le wo se he ne fa no kosofo no ho ana me se sofo no ana me se sofo no ana me se sofo no ade a chia ne ye de ye ko na wo se ade ye kwa ye frokora me bla na tekora mpo no na me nim se o wai se wo si anate star no na me nim star foforo bi aba no wo ye de obo nam si da bi wo ya le o na me ka sa akire wo eti Auntie Naa onu okunu no be ya le mfa ho ante okoka bibi sa che wa kuma yi me de ma me ka se man ka na etrofo okoka se wo ma me ye baifo e che wa kuma yi ka gu mic no ma me mic ni be wo ma me asemu ni nyina ne se bayibo me bla de din ka bayibo asemu ne nya ye ni be me bla de din ka ma me ya le ye no e na me bla de se wo kokɔ fie hɔ no kokɔtoi me chire mu no e ho na me pete wo de na me pete wo bra de mate ne konfo hɔ kɔ ni ka gu mic ni ne be ka za asemu no se me ma me ne ye bayifo akɔkɔfo bi hɔ eji eche na me nua we be chire se so fu mi kwa kasa asema ye de a chire no te na ma me kɔ ɔkɔ ka chire me bla ne se ye ni asema wo kan ye no eye no korɛ na ko ataka nti wo so